100% شرور یا فقط یه شکست خورده؟ بریم امروز با هم چند تا از ویلن های دنیای انیمه رو ببینیم و تصمیم بگیریم که آیا واقعا 100% شرور بودن یا فقط قربانی درد و بی‌عدالتی. He truly is a demon. Here it looks like you're crying. Everything that I've ever known, everything in this world you built rejected me. But not now. I'm just worthless little kid.